ریدور کاسر شروانی یپگی یه آزادکری جه حسکه لگل منه ریدور خیراتی برا خودیل تبید صابی گلکس پاس و چاون با سرچاوی من کیف خوش بوم هون هاتنا آزاد کرن قطبونه آها بعد هيدلاين اندا جي بحث کرد سرنوچه اندا گوت يعني هجمارك جه ديلين هسدي شروانين كردين هزين سوريا ديمقراطيك و يبهجي لجم هزين سوريا يعني جي ارتش عربية سوري چکداران گرتيبون ایرو هجمارك باش وان هاتنا آزاد کرن گیشنا دو هاتنا آزاد کرن گیشنا جمال باتین خوال حسکه ریدور کاسر یک جوان شروانانه کو گرتی بون ها هاتی آزاد کرن ریدور دیمانی تنها بیرنگی گلکی باشن یعنی جاوین مالباتا تا رونی به تبخیر هاتی ریدور خازم صابی گلکس پاس هنه کیش مرا بحث بکی تل کدری و چاوا هاتی گرتن دسپیکی نابیم ریدور فیادج باجار عمودیمه بله تشتی گوده محطه ابیض چی بو چار روز شر بو دوان چار روز جاده از چه قابینم سر زمان اف چار روز نوک هر چار روزی به انسانی که نورمال رو به درباز کرن چار روز یعنی چار شوین گو به خو به وستاندن به خوارن به آف به سکن برخودانی که هات کرن بدلک هات داین بگراندن تنبو yani de hicde mahayeke de 2026 جمر گوتن گو گروپک لالی محطة أبيضة وإيريش سروان شبابه بله ما دج از وجه از ریدور نقطامل آلية حسك يبو مبسري خالي خست آلية محطة أبيض از بسري خود شو مداري بي وستاندن و بيج از تعليمات خوش كس سكي بگرم از چون كلاك حوالي خوش شر بكم مجي خدوي شاري دگرت از و چند حواله مبون ام دورا قدره 20 حواله کابون دوان چار روجاده نه عشایر بون دولت بو دما گو مرو دبیجی دولت مرو تانک توپ هاوان اوبیس چی سلاح گران هبو لسر ما 20 کسا شغلاندن کشف انتحاری دوان چار روجاده بله. ما چار پین جاری ایری شیوان شکناد موان والا درخست حیات داویا داوی باغلانتی دنابر اما و حواله ما قط کرن اجبوگو ریا جابخانه ریا لوجستیکی الما قط بکن باغلانتی ما حواله ما قط بکن تکنیک جوار هات نه تکنیک سوری بو او سوری بون ریدور او عسك تدبيجي ارتش بو يعني سوري بون بياني غريب نافوان ده بون ين كو هم گرتن يعني حمو سوري herkes dizanı ne Suri tane tevli ve vazaretine herkes dizanı yani ne dayaz bejim باشه Masri navanda ne Uzbeki yani Tacikistani yani herkes dizanı yani اون چند کس هاتنا گرتن يعني الجرأة این كنت ام ديتن چند کس اسیر کتنا دستین وان ام çarda kes bun ye çarda bling eki bu lingi ve kutbu او لشداد اجما kutbu dama işi van vala derket دیتن گو باش هاتن ایشاندن و باش دربین پیس جدست حواله ما خوارن به هواتی که در باسی سر مبون پر پیس سر مداتن ام جی به جاب خانمان بطاریه جمعه مانگای طاقه شمسیه و تاقیان هنک حوال بایلمیش بون سری شیخوچون بمبه غاز مسیل دمو عاویتن هنک حوال سری شیخوچون هنک حوال به مرمیمان هنک حوال گیانوی آستاگو خوشهیجی بخن دست معنکت ما مجبور بو يعني تسليم بون دوی در یدج مرگو گو علیکن الامان اها هون برن مجي يقول هون برن وك قانون اسلامیت علیک الامان
يعني إيش خوش معناين باشە هون دکیژان زندانê de man rêdûr li çi hepsê دەستپێکی ئەمرەی کردن شەدادێ ئەم خستن ناف چەتەیەن داعشێ aha ئەم و سێ هەواڵێ me ez û di heval bi me re em sê heb xistin mangak Daişê de ji war got çavê welwan bi yani ji war te şîr dike û cilê me eskerî yani xuyayê başa hûn îşkence kirin yanî di zindanê de hûn rastî îşkence û tezîbê hatin yani sê hevalên Qesedê derbasî nav pêncî Daişê bibin ê wê çawa bibe li me dan Daişê li we da yan işkence eskeran rêdûr Daişê li we da yan berî got- eskeran berî got Daişî li me xi çeta ambas êşandin parsû marsê me ji bo got em ber xwe nedin dondirê hepsê de piştre me teslîmî Daişê kirin başa hûn hemû şervanên genç yên xort bûn yan jî keç di nava esîran de hebûn elhamdülillah Hevalên keştin nepejê. hebûn elhamdülillah şervanê nepejê tu nebûn na 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 aha aha başa başa çi pirs ji we dikirin rêdûr yanî tehqîq lêpirsîn li gel we kirin çi ji we dixwastin Eval dewletek gone hatibe avakirin nizanî bû ew çi dixwazin yani di carî hatî cemid bê mamê tehqîq bi ter kirî ew nizane tehqîq bi mir kirî yana aha ew bi xwe nizanî bû ez ji bo çil cem wî mamet madam demic bûye û dibêjî melefê Qesedê hatî girtin te bi çi tehmê ez girtime tu dema ku hûn di Net zindanê de bûn tu danûstandinên we li ger malbatên we çi bûn dihîştin ku hûn bi derve de bidin û bistînin piştî şedadê emrê kirin hema piştî 25 rojan min nas kiriye ez li hema me hûn ji şeddadê biribûn hema em birin hema di rê Hemîdê dîsa hate girtin înternet